yasiyowezekana unayafanya, unaweza yote. Yasiyowezekana unayafanya, unaweza yote. Yasiyowezekana, yasiyowezekana unayafanya, unaweza yote. Yasiyowezekana unayafanya, unaweza yote. Yasiyowezekana unayafanya, unaweza yote. Hallelujah. Sema amen. Amen. Turari mino nimbo twatugenda hano. Uretse afite za mikrofone z'imigozi. Abandi tugende twaturirimbuko. Yasiyowezekana unayafanya, unaweza yote. Yasiyowezekana unayafanya, unaweza yote. Yasiyowezekana unayafanya, unaweza yote. Yasiyowezekana, yasiyowezekana unayafanya, unaweza yote.
mutere hariya 20 ni nkazo nkeya zibaho nyine nkeya nyine hanyuma bambaye ibirato birebire babikuremo Olivier ze acuranga simba kici minota kingahe hanyuma twumva ijambo ry'Imana tuzamura ibiganza Vanessa sifiwe. Hallelujah. 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 Vanessa sifiwe sana. Amen. Vanessa sifiwe. Amen. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Twebwe mwacu dutunzwe n'ibitawezekana. Imana izihindura bikawezekana. Ariko ndababwira kimwe muri byo. Muri gisubizo hanze bakeya. Vanessa sifiwe. Amen. Hari ibintu byawezekanye mu rugo rwanje bitaza biwezekana ku isi yose. Mwabonye umuntu wafashe amashanyarazi ngo amararakira baho. Uretse abana banje babiri b'abahungu. Umwe nuriya wicaye hariya haguruka papa bakubone. Haguruka bakubone. Vanessa sifiwe. Iyi ni indirimbo yo mwacu. Ukudezira urankoroze cyane. Kandi sinza mvuga bino bintu ngo mbivuge gusa. Vanessa sifiwe. Igitangaza umunsi umwe cyarabaye mu gihugu ca Kongo aho bita kuri Goma. Sizeri za mu gitondo amatariki 29 y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2016. Hari mu gitondo sizeri abana baraye mu byumba bibiri bitandukanye. Umwe narindi kumwe nawe undi kumwe na se wabo mu kindi cyumba. Barabyuka bombi bahurira hanze titwabimenya ko bahuye. Umwe yansabye gusohoka undi asaba se wabo gusohoka iriyo. Turabangira ariko bombi twasanze batubesha ikinyoma kimwe kugira ngo babone uko bagera hanze. Tubemerere kuko hari kare cyane mu gatondo kuri Goma zaba nkakabeho. Tubangire bombi bavuga motifi zisa. Imwe isa kugira ngo ituma uhangura umwana nyine ngo asohoka ave mu cyumba. Ndamurekura na se wabo ari ku ruwabo uko bagiye barahura nti twakumenye ngo barangize. Ariko ndatangaye kuntu bino bintu nabyo mbivuze ubunye. Nuko iyi ndirimbo ari yo mwacu. Kandi niyo tuzaturirimba simpamvu mvugire gusa mawe niyo yo mwacu. Donc ni kayo ni imune yo mwacu. Amen. Bamaze guhura amashanyarazi bafashe saya amasinga muzamucomekaho telefone. Sutu dusinga tuba mu nzu muzamubona. Ni singa bita ngo ni moyenne tension. Moyenne tension ni singa zigabura umuriro muri quartier. Ayo masinga niciyo niyo kiyanyuze hejuru gusa kikayegera kiruma kitakozeho kinyuze hejuru. Yego bakoze mu isoko y'umuriro. Abantu bubaka amazu y'ama etage muri Kongo kubera nyine iri iwacu haba kavuyo ka installation y'amashanyarazi. Iyo yabaga ari kubaka etage akegera pana kuyakoraho. Uwo uramukurura ukamurengeza ukamujana ukamufatisha ku masinga uwo muntu agapfa. Ariko tekereza ko nje umwana wanje yayafashe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngo ayafate mugenzi wiwe kubera amaraso ni igitangaza aramutabara abona ko waba topfa wenyine. Aramutabara ariko mutabaye Imana yo mu ijuru inkiriza abana banje babiri. Umwe nuriya uwundi yasigaye mu rugo bombi n'abasore basigaye bansumba barahari. Igitanga n'ubuhamya burebure. N'ubuhamya burebure umwanya wo kubuvuga nti woboneka muri kano kanya. Timwumva ko bitawezekanye byawezekanye wanje. Kugeza aho icyo gihe ndibuka hari Monisco yari yaravuye muri Pakistan. Basuwe n'abantu benshi. Baraza bageze ku bitaro kubareba aho bari. Baravuga ngo iyika ibaye ya mbere mu isi. Taho turumva aho kino kintu cabaye. Bamaze kubatransfera babagejeje i Kigali. Umudokiteri wabavuye yarambwiye ngo mada arampamagara muri office ye kandi yari umusirikare unakomeye cyane. Arambwira ngo ngize igihe mvura. Ariko ibi bintu ngiye kuvura nta handi nabibonye byabaye ngo bikire. Ariko Imana yabagaruye wa munsi
arambwira ngo bishoboke kubwira Imana uzusenga kandi iyo Mana niyo tugiye gukurikira ari wowe tuyihanga amaso tuyirebe nizeye ko hari ikizakora kubera yuko iki kintu ntikirabaho yarabikoze barahari ikimenyetso n'uyu nguyu Imana ishimwe ko nanamuzanye yasiyowezekana unayafanya unaweza yote yasiyowezekana unayafanya unaweza yote. Bagiye muri koma guhera ayo masaha Imana ibagarura andi masaha nkaya yandi bagendeyeho bari muri koma nari naze kubavaho igeze saa 6 za nijoro abaganga barambwira ati genda nibirangira ati tureka kukubwira ati tugumanaga nanone imirambo yawe ndataha hageze saa 11 bombi ngo baricura bicure igitangaza cyatangaje abantu bari kuri ubwo rwego bamwe uko none barabizi ibaze ko bahagaruye ubwenge bombi barabasha ngo baravugana ngiye gutaha mbwira abaganga ntabana banje nibabyuka ngaya amajuice ngaya amafruit mu bahereze ngo bakaza bareba bakanyurana akavuga ati nguyu we yahahamutse uko karabona ko hano hariho abantu babyuka bakanywa juice bakarya fruit nerekerayo ariko icyo gihe ngo bahembutse barevye bamenya ko bari kumwe n'abaganga ngo babwira umuganga uwo duhico kunywa kuko urumva umuriro wabakamuye amazi yose n'amaraso yose basigara ari ibiti byirabura bisa naya ngayo nibi bintu ya majuice abaganga mpageze barambwira ati cyadutangaje wa mugore we ugira Imana ya majuice yawe wasize niyo yahembuye abana. Hallelujah Hallelujah yasiyowezekana unayafanya unaweza yote yasiyowezekana unayafanya unaweza yote yasiyowezekana unayafanya unaweza yote. Hallelujah.